time, the government of India is very serious. Government of India is serious. Or Manipur government is serious. We have see locally with our currency. Mami yam chong tai, yam pam bahaiba. I could step currently. I could chingagi locally ba kulai miyama. Atiyan matamda. Adagi then IDP gi oye yam concrete steps in. Yam in a very I could yam committed level. Amuda 100 ki chahi sida December fall mununda IDP. Amo over the kendall helleroi. IDP gi yung kai shimjan sajan ba amadi sana buhona bada. Chung percent from the Lao period Niga Havagi, the face of whom Zita, Mayum the Hanjalagani, Adu Mayum the Hanjan Yard, everything should prefabricated. If we get camping to the economics, the Henabaki Fair, Loganiga, Hyper, Kontang, Lapaza. Massim, we need to appreciate it. I do Masiki credit check. Masiki measure part of the credit must goes to. I could definitely the CSO meeting the people to air. Manipuki CSO sing Amato in Pusala Kanda, Delhi the Masiki negotiate over I could interest Masik bargain to Romam say. Definitely, but no one can deny it. But the basic problem is if Karigumba Handak CSO Manipuki leading CSO Mayams in the Punzala Kanda, government of India the negotiate to Umatamda. Sigi levels in the proper Namdargadi. Why not? For the last 2 years, Chahi NEC Kariging Nam Drivanosini. Manipuki CSO Mayam Pujanda Bana, Manipuki Suzi result of Ngam Davani have a dimension. It's not a diversion, but if we ask this question to ourselves, I quite the Masi questions is CSO Singam Hangtargadi. CSO Singamatam Sang the Punjan Bangam Davana Manipuki issues there, Yam the powerful in the center negotiate to Bungam Davani, Havagi, Parsi the Tamukari have. Kanoni Miras. Khare thamoksi sai CSO sing the credit people do mirasi wahangji khumba haitragadi CSO sing the umara lairakpagi kuina ko hangi suksang wa ji CSO punda bana ni ga ne hairagadi madusu yadi tana ko tasina CSO sing ji ma imagi tongan tongan phajaba ideology me am leijaba ngatani ko and then particularly issues the based or kana matam gi ko kano khoi pulak pa ngatani aduga hariba CSO sing si gi kanoni akoina uri base kanoni da punba haibagi kanoni chara gi chaisuna lengthong phai ga na hanna haibi do masidi da kasai even kanoni ju world international politics ju magi tongan ba ma kano group semnaraga magi string hindu ngasai European Union gi oiro natraga South East Asia gi oiro magi alliance mayam magi string dugi kano duni da akoi da hantak akoi longminari se tasengna ka Pugi CSO ahum sina mapu oina ka koi gi kana pullaga wakhalon tasengna makati punda badi natte ba mamang da kokomi na tawgiba amuko na tawgiba natraga fox na tawgiba si integrity gi natraga manipuri kana di samara ba ngatani haibni da adum kana tawraga hek hawdagi wari waminara ba wara ba ngatani ba lupsing je ko but particularly hojiti idea action that is pull la hai ni da hawdagi hawjik na sai hek sai alliance semaga kano to bu nga asogum na nga masa mayam sa gi do ha kan nga masa mayam du nga asogi masak saraga samudra da sangna bu etek tongom di na sai adum ulli na picture da akoi nga masa ji oloi ukki do ha ta nga achauba sakum ma dolphin kanu gum gi mami saraga nga mayam du masak saraga leikan da nga asobo man da sai sam tu han tu khi da adu gi role du ni da han tak pun ba da akoi na saga ke pulli dang haiba matamda asidadi aina hayo ya akoi ahum khata sunate ko akoi mayam lu masa lai hori ba manipur miyam gi wakalong ya apun min haiba tare ate te ju lu khara ju adum wak tong minani dana moi gi kanu so adum pulli na akoi long minasi ko aduga hariba asina adugi string do katang akoi laigiba matamda madugi impression duna akoi gi ahum munjari ba manipur miyang gi mahut sinjari ba fruit mayang gi mahut sinjari ba ko fruit kuntra tani pang mahut silena tele sasara ga manipur gi CSO ni swaida amta ga hawi ko akoi sugumba amuko komi go fox ko sum palakanda maitei gi CSO ga hayu mabili bi si tawinu ko ai antang apin tawjige ko any media gi kano da natraga kana go gi write up ta hari ji akoi fruit kuntra tani pa mapan gi mihut ne na khallaga lup ne na khallaga leijari ba ngata ne ba ko asigi kana jima thamaningi adu sigi apun base sigi string du na confidence building am pire adu collectively akoi da boina thamangam le adagi amu kana government of India gi Minister of Home Affairs ki kana su
ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯝꯃꯒ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 이윤 ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯂꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯛꯄ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯔꯥꯟꯆꯥ ꯈꯣꯔꯤ ꯅꯥꯎꯐꯝ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯣ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯉꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯪꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯇꯣꯛꯇ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSO ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯕꯔꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ sida hari ba commitment senabam changeba ngasi lathokre hayeng na kaidori hangsin na kaidori hapta phana kari gum khara masi mai lina thabak lakhot tamda akoi gi ba kano remindation na kari gum ju changeba yes akoi gi leijari ba CSO jingi kuthang da bu oiro natraga manipur miyam dagi oiro ngasi gi khabar headline se khwai dagi maru oi bani miraj na thambire thammaga di khabar gi lamai da sala ga puari gi kano da chum mang gi dok sarupudi masi gi oi ba sina shanti gi aseng ba lambi du akoi no masi gi posting dagi lakane ba hoji disarmament khulai lakhot pada nakal ani gi singtam gi marak ta kano leitri haiba utpa hore ko adagi amu kano IDP address issue to hore ko thengkhang nai na ahum thongna tawra kan da paisa thadar ga lauthokre amount ko hanjalalani haiba yaure ko ba kano phare dana sa sigi post se si basa khaina khoi head khara khaidu ga IDP gi issue adai farmer gi issue adagi kano free movement gi issue je sidi da check tawraje habani da asidagi government of kano na kano na akoi leiba concern government of India and government of Manipur na masi lauthokraga mamang da tawdabagi nungai tabdo amadu amona thoroi di khalle adu thoroi khali je akoi yamna vigilant oiba akoi gi citizen madugi mahut chingba CSO adugi apunbagi kano duna masi senaraga chatharaga di masi yam khara yangsin gani haiba ai wahang ani khang patmat la hoge tam